I kublaya phi waro ki prolog ki wasnyau sukwo up I ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wa Chah slaitbor ka khynnah hau pa Payu Wohkha wa uma Yongka dang tamsan snem hapune te tons dang I ki khubor Iwi ne ijia wa klem saram I wada jia hanong ba pune hei wada em ka wi ka khynnah kan thai da Chah slaitbor ko ha ipor wa pher ban ha upayu wa he Yongka wa em hapo ka khat pras nem irta wa ha upa Yongki we imto du ki tele wat Wohkha wa uma Yongka le da le klemakor ki aka da ong da ki pulit nin kasli de wa ong le wa iti ijia da jia I haki sans nem wada dep Ki pulit da ki daga case wa hapo ki section wa pher Yong ka Indian Penal Code hei wo empty wo slaitbor ya ka khynnah tang wa empu em uyo ki wo kem ya uwon Kat wadang register da ka rape case hapo ka section list pa nya phomru ka Indian Penal Code percha ya upayu wa umanpa uwa so thousands nem irta Yong ka ti ka khynnah ka wakhat wis nem irta kam waman kate haka police station hapune Wohkha uwan ru house nem wa uma Yongka uwa ar thousands nem irta da yaki da ka case ka wa hapo ka section list pa san pauso ka case wa panbor yaki khynnah kan thai wo le klemakor da ong da ki pulit cha ka press trust of India Katiga khynnah deilang wakiwa hayung hasem Yongka to ki wana Bihar weisa ki hapune kam waman kate iti ijia dami perthai I hadin wada khynnah katiga khynnah hei por wa em I good touch wa I bad touch session haka skur wa pure ko we katiga khynnah da Chah slaitbor ko haki sans nem wada dep da ong da ka police inspector Uti uman padas dang uwo slaitbor ya katiga kon nadu usnem ar hajar khat nyau hei por wadang sa ki habihar Upayu wa he Yongka wondas dang uwo slaitbor ya ka ha ubnai wa khatwi yong usnem araja arpau kadwa Wohkha wa uma Yongka da ju taba klemakor ki ka da ong da ka police inspector Katiga police inspector da ongko neida wa iti ijia waro da jia ha ipor wa pher kamte myi iwo ong wa katiga case to ka gang rape Ki pulit da ong kile wadaw penyaso ki ya katiga case wa ki section Yongka protection of children from sexual offense hado kat once nya war ya kapli katiga khynnah ka wadang khian irta damat kapli ya kam iti ija mto du ha wi ubrutang wa so ngut baj wei waro to du ki wana yung na sem Yongka baj